Ormo, Ormo. Kasurok ba National Highway 06 Kalasha Akta ba Julor ba naga Jingtua Khando ba Jingtu jongka Omha Surok haki babon ki benta jongka East Janta Hills District. Ka Jinglong Jingman jongka Surok NH6 hajan toll gate Lumshnong ha ka balay I ba Kasurok satang bakan dukut no. Ka Jingtua Khando kalajia hasilintar Kasurok NH6 na duk minkre syaduk rata cera. Lasa kiru pada ki hajar ki kali ki lasa akut hasurok ba kumju ki padba nolek nowan ki lasa tak bha. 3-4 जगह रहा 3-4 जगह ब्लॉकेज रहा सब पार करते हुए आए हैं अब जो कल यहाँ फोटो भेजा था ना उस जगह पहुँचे आज तो कम हो गया ये चला गया ना मिट्टी चला गया तो कम हो गया राइट हाँ हाँ तो ले लियो बढ़िया Ormo, Ormo. Kalau lus ni mai ndor ni mana? Dah. Itu dekarkan dulu deh. Hah? Itu dekarkan dulu deh. Oh, lihat dekar dia mungkin lihat main. Apa Pak ini ho? Ini ada gria ada apa itu mama? Kenyak dia makan dia mama kenyak yang lama. कन्या कन्या Kena. Oh, lah kenyak yang pulang dia mama. हाँ ada kuat wakling ya Lihat kan ya pasang canon dia. Dekat dia bang, kalau kena apa di kena. bukan sekarang beri kepak kamu ada kuat mana mun kita merap sebelum kata tak em pernah sebelum kata beri amal Dia fit.